Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'du. Rilena iya wattu ufuminasai palatukangi ada asiparingarangan ada padisengang tomariolota ia naritu sempajang betuan nah hai sinina tau matepe aja madeperi rigau egamu mabo gangka muisena mabacai untuk lolongangi riasange tepe lauri puang Allah Ta'ala ia naritu poleri apa jepuange betuanna nareko ria jepu ini puang Allah Ta'ala hadisinge yidi tamalasai meloki asalamakeng riolona bahayai meloki alumongeng risusai nareko natarimani puang Allah Ta'ala parelota pasti tompo tale manesa tepe lauri puang Allah Ta'ala na tau matepe makuairo ripuadang makadae aja muada periwi sempajang rigau engkamo mabok minumang mapewaju mabok cinta mabok sedih atau susah mabok dangkangan mabok pikiran enrenge rilainai gangkanna muisenna mupahanna anu ribacai jaji parelu riang kelinga mak sininna ribacai rilaleng sempajang narekor yang kelinga nih ia ribacai pasti matarateni baca-bacai detona tu natomaring kalinga risaliwenna rilainna ia ribacai nasaba rengkalinganna ia ribacai nareko masussa ripamulanna paralui taiseng makadae sininna anu ripamulaye masussa maneng mapamulaki dengkang susana watunna dekpa taisengi mewai mabicara pangelie mapamulaki madare susana watuta mabeka marewa naresopa tamangingi malomo naletei pamasena puang Allahu Ta'ala sedangkan olok koloe nareko ripagarui wadi taundroi marelau alumongeng aja tapat tureno pole ripamasena puang Allahu Ta'ala paingerang toi adanna puang Allahu Ta'ala rimakadana si tonga-tonganna oko purai masussa engka alumongeng ko purai masussa pasti malomo angka makada nareko ripamulaini agi rijama 50% selesai atau berhasil 50% lagi na proses ni puang Allahu Ta'ala masih ga amanggatinna okoi
atonga-tonganna atita monro naita puang Allahu Ta'ala si bawah paimang oko itikapta nareko misitai talolongang nyamang engkana satna Allah Ta'ala nai napa ripata tepa takabere ihramta pasti manyamang malomo maneni rimundrie nareko tahan ni nyamang aswalengenge puang Allahu Ta'ala ia nataro mancaji laleng nato wedding kusyuk rilalena sempajata ia wedding lolongang asenangang rima kedana puang Allahu Ta'ala betuanna tonga-tongang alabangang asarungang asenangang tau matepe ia kusyu'e risempajana. Quran Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Ia tonai sempajang kusyu'e riaseng sempajana tau toil marepe ripuang Allahu Ta'ala ia rega nato makeda tau maegae paringaranna ripuang Allahu Ta'ala na ia tosi sempajana tau si puji puang Allahu Ta'ala tau puji wi puanna puang puji wi atanna na pancaji sempajange unga matanna si bawa sempajange na pancaji betuanna untuk areng-arang kaminang malopo malebi nasaba toi sipa bicara tonga-tongang puang Allahu Ta'ala rilaleng sempajang ia tona sempajange na pancaji mi'raj adengeng tangga menrek tau matepe majepui hakikat apuangenna puang Allahu Ta'ala nasaba napase mesui letu urisese arajanna puang Allahu Ta'ala ia tona mancaji sipa 20-ana Allah Ta'ala sipa 20-na 13 simpanna na pancaji sempajang 10 rokokna na kusyuk na 10 sewa-sewa riwatakale rilaleng sempajang 5 wetue okoniro na wedding ria jepui sipa pitu na rajajinna ria jepui maneng 20 sipakna Allah Ta'ala yanaro riaseng mape jepu de gaga puang rilalena puang Allahu Ta'ala yana tu nak kedatau pandritata nigi masengi alena mape jepu hakikatur rubaya natania sempajan naula ada bele nasaba sempajange memang tomiha bawang laleng riola pada toha iya na contohnya ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rima kadana betuanna na iya sempajange lalem menre adengeng tangga mi'raj na tau matepe jaji upakolingi paimeng makadai kaguru moi riaseng sempajang kusyuk nareko naitani atita matonga-tonga mailo rapi misengi nalomo yang makutu puang Allahu Ta'ala ajak tepeturanno rima sesana puang Allahu Ta'ala nasaba lama idimi
masengi aleta matonga-tongeng. Na depa naita matonga-tongengi atita puang Allahu Ta'ala. Iyai bicara perlu toi tapahang madeceng. Nasaba iya pa makamasing oko puang Allahu Ta'ala mitai atita matonga-tongang mako memang toniro mati anu agi ricinai ria perluang ri elau ri puang Allahu Ta'ala. Jadi sempajang itu agurung riolo nareko mancani husya ri sempajata pasti macaroni marelau ri puang Allahu Ta'ala. Nareko natitani mata natarima parelota puang Allahu Ta'ala, natarima toni tu sempajata puang Allahu Ta'ala. Mancaji toni sempajata pagoncina sininna decenge. Nareko maelo ki madeceng tapugau i sempajang 5 wetue nareko cia ki madeceng idi mato. Tapi taiseng makadai na ia mancaji toni sempajata pagoncina sinina decenge. Nareko maelo ki madeceng tapogau sempajang 5 wetue nareko cia ki madeceng idi mato. Tapi taiseng makadai na iya puang Allahu Ta'ala de narobai seddi kaum seddi tau nareko tania alena mailo roba alena. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.